Добре дојдовте во студио. Гостин Пипи Мила Драгица Раиќ-Рачиќ. Сликарка, поет и медицински феномен. За оние што не знаат, вие го победивте ракот, имавте метастази и лекарите ви прогнозираа уште 3 месеци живот. Како го направивте тоа? Како ја победивте болест? Danas kada čujemo ovu informaciju, dobar dan svim gledalcima ili dobro večer, kada čujemo ovu informaciju, ja se nasmejem i zaista izgledam neozbiljno kad se smejem, ali ja imam razloga zašto se smejem. Zato što je u stvari to bila samo jedna informacija koja je mene dovela do toga da više to nemam, da više to ne uvažavam, da iznutra kažem sebi ok, dosta je bilo i da se upravo smejem, ponašam ovako kako se ponašam. Тој момент ви го промени животот, како? Tačno. Pa, vidite, mnogo bi lepše bilo da nemamo takve momente, ali takvi momenti koji postoje ne trebamo da ih odbacujemo kad već postoje. Kad već postoje, kažem, ako već postoje, ima zašto postoje, a voljela bih da svako nauči da više ne postoji, jer to i radim. A kad postoje, znači, takav je to šok za čoveka da on iz toga može ili da se izvuče ili da umre. I ja sam izabrala da se izvuče. Првото. Му пркосевте на ракот? Da. Му рековте не? Da, upravo tako. Prva misao što mi je prošla kroz moju glavu, znači kroz moje misli koje su bile ja, a zašto ja, a kako baš ja, kad sam počela da se pitam zašto ja, kad god bi se pitala zašto ja bi osjetila strah, ali rekla sam, a imam sina, ako ja umrem, moje dete nema majku, a moja majka je bila dete bez roditelja od 5. godine, moje dete je veliko, ali svejedno. I rekla sam, ako moja mama je svejedno živela i nije umrla zato što je bila bez roditelja i ja moram da nasledim takav gen, to da uradim, da pobedim i ja život, nesreću da živim, a ne da uradim što je baka uradila. Како реагираа лекарите? Дали лекарите ова го припишуваа на хемотерапијата или ви поверуваа во она што го кажавте? Ne, oni nisu mogli da poveruju zato što ja kad sam otišla kod njih, kad su mi dali dijagnozu, ja sam stvarno bila jedna kukavica. I ja sam stvarno bila jako loša, loših misli. Ja to kažem minus. I lekar ne može nego da kaže kako jeste. I ne može. To je tako, kaže kako jeste i treba da kaže kako jeste. Uvek da se vidi šta može od toga da se uradi. A da moji lekari nisu baš bili toliko svesni kako i šta da se radi, ne mogu da kažem da su bili. Jer ako bi bilo tu svesnosti, tu bi bilo ogromnih izlečenja prvo. Samo kako da budu svesni kada oni samo vide ono drugo. Više, koliko ljudi su umrli, znači oni vide samo onu drugu stranu. Тогаш не би постојала медицината, нели? Tačno, ne bi ni postojala, ali ne možemo kriviti lekare i medicinu jer i oni daju onoliko koliko vide i koliko oni umeju. Важите за експерт за реконекција. Како го правите тоа? Имаше ли нешто од каде што учевте, нешто што беше од пресудно значење, можеби некоја книга, можеби некој автор? Ništa nisam znala o tome, ali sam počela istraženje da ozdravim, da nađem nešto. Prvo sam se susrela sa mojim dedom, koji ne postoji čovek, on je pokojni, koji mi je, znači, kako bih ja to pojasnila da se ljudi ne zbune i ne uplaše od toga? To je jedna energija. Kroz moju energiju, iz tolikog straha i tolikog lošeg osjećanja u svemu tome, borila sam se da nađem nešto. Ta je razlika što sam ja problem shvatila, stavila sam ga tu i borila sam se za rešenje. Nije isto boriti se sa problemom ili boriti se za rešenje. A ja sam samo
iz toga što sam pala na dno, doživjela susret sa dedom koji mi je rekao ne, nije istina. Ne znaju ni oni, ima rješenje. I to je meni omogućilo da ja lekare razumem, da i prihvatim njihovu pomoć koliko oni mogu da mi daju i oni su mi dali terapiju jer nisu mogli da me operišu, svaki lekar zna šta znači 8 do 9 cm karcinom na dojci sa metastazama. I čak, evo lekari koji slušaju neka analiziraju, ako je to od jednog zrneta od 9 mm, što je bilo dobro čudno, u martu mjesecu se pretvorilo u junu da su me lekari, ponovo sam išla kod njih, ja sam tražila pomoć. Zašto? Zato što sam se plašila, ja sam se plašila raka, ja to danas znam. Danas se ne plašim ljudi. Onda sam se plašila, znači ja to zrno sam stalno, ja mislila kako to je opasno, a šta ako se to pretvori u nešto veliko, u nešto opasno. Znači ja sam, ali nesvjesno, tačno, ljudi pazite šta mislite, znači postoje minus misli, ja sam mislila u minusu u tom momentu, dokle god meni nije to, toliko sam stalno, znači u strahu, strah te tera u minus. I toliko sam mislila u minus, samo jao, šta ako to bude. I to što sam mislila, to me poslije i snašlo. Od marta mjeseca do juna mjeseca, to je znači april, maj, u juni, to su 3. mjesec, 3 mjeseca, ja sam imala karcinom, znači kad su mi radili ta ispitivanja, i iz mog straha, što sam toliko bila u strahu, oni su radili ispitivanje i otišli su na odmor kolektivno i nisu mi poslali rezultate. Pazite kako strah je uticao na lekare. Da oni, znači, grešku su napravili, to bi se tako reklo, jeli, pogrešili su lekari što nisu poslali rezultate. Ljudi su me čak nagovarali da tužim lekare jer mi nisu poslali rezultate, ali znate šta? Kad su oni vratili sa odmora, kad su mi poslali te rezultate, kad su vidjeli da nisu onda poslali, nego posle 3 nedelje tek. U julu mjesecu, kad su mi poslali rezultate, moj lekar, koji je dobio, jer tako to ide tamo, oni šalju mom lekaru, moj lekar me slao kod njih, oni šalju mom lekaru i moj lekar me zove na konsultaciju, jeli. Moj lekar se čudio zašto još nema, i ja sam se čudila, sam mislila da je sve u redu. A s druge strane sam imala strah. Pazite, znači... Ovo se dešavalo u Srbiji ili u Švajcarskoj? U Švajcarskoj, zato ljudi nemojte više da se ljutite na lekare, zato što greše ovo, greše ono. Kada se dešava greška i osoba sama ima odgovornost, zato što iz straha utiče na drugu osobu. Ja sam uticala na lekare da iz straha sve to desi. Ovo je neki vid autosugestija, tako? Da, strah isto radi autosugestiju kao što može ljubav da radi autosugestiju. I ja to učim ljude da počnu da prave tu razliku. Znači, mene onda u tom momentu nisam znala ovo što znam danas i ja sam, znači, radila suprotno u minusu, da sam došla dotle, znači, sve to kako se desilo, da su čak i lekari to zaboravili, kad su se vratili, oni su zvali mog lekara i su rekli hitno, moramo ponovo da pregledamo, mi smo, nešto se tu desilo, znači oni su vidjeli kako se desilo promjena od marta do juna, to nije bilo normalno već za njih. A dok su se oni za 3 nedelje vratili i ponovo su me zvali, otišla sam u bolnicu, kad sam otišla u bolnicu, onda sam mi rekli, mi ne možemo da vam pomognemo operacijom. Ne znamo šta da vam radimo. Ja sam rekla, pa terapije, pa dobro, terapije možemo da probamo, ali mi ne možemo da vam garantujemo. Jer oni nisu imali takav slučaj dotle da to tako, kao na dojci, kao je nešto, nije tako kao negdje je opasnije. Ovo sve odlučuje. Pazite koliko svaka osoba za sebe ima odgovornost kao prvo. Znači, prvo imamo odgovornost da naučimo da se više ne plašimo toga. I ja danas kažem, rak nije opasan, a ljudi onda kažu, kako nije opasan? Pa zato što toliko volim sebe, da mene ne interesuje rak kao opasnost. Живеете во Швајцарија, им помагајте на луѓето од просторите на бивша Југославија. Како го правите тоа од далечина? Pa evo, kako ste vi došli do mene, baš preko osobe koja, znači, 5 godina se borila, je tako, kako sam ja razumela. I uvek je imala toliko problema, znači uvek se vraćala na staro i ona kaže da nikada se nije osjećala kao sada. Od kako je mene upoznala. Zašto? Zato što sam uspjela da probudim onu energiju u nju. Kad kažem onu energiju, kažem Božju energiju, ja mogu tako da nazovem. Ili pozitivnu energiju, moćnu energiju, univerzalnu energiju. Znači, nije bitno kako ćemo je zvati, ono dobro u njoj. Ajde, ljubav u njoj sam uspjela probuditi. Znači, moć ta u meni koju sada nosim, kad kažem moć, to je samo dobro, samo upravo sve ovo što sam spomenula, zbog toga što ga ja nosim, što sam ja postala toliko svjesna toga.
Na takav način sam posle svega ovoga, znači šta se desilo, kako se desilo sa lekarima i kad su mi rekli kako jeste, ja sam onda, znači posle toga što sam videla dedu i što sam počela da verujem da postoji nešto, da trebam da nađem, ja sam pronašla tu ljubav, te vibracije ovde. I to mene, toliko sam to trenirala, ja sam noću i danju provela sa sobom samo daj mi to mi dobro. A to dobro je u meni onda omogućilo da takve vibracije doživljavam, svetlost, znači svetlila sam, sve svetli sa mnom. To je interesantno. Dobro, ajde da opišeme kako izgleda jedna takva seansa. Evo, na primjer, ja sam meteopata i kako mene bi mi pomognali ako sakam Kao i svaku osobu. Sad vi govorite o tome što sam ja kasnije razvila. Ja sam upravo spomenula kroz šta sam sve prošla da bih ja odavde osjećala to što sada prenosim i na ljude, jeli? I tako sam na ženu koja je onda iz toga što je doživjela, znači što je sama bila dokaz, je došla da vam ispriča i da vas uputi, došli ste do mene. Znači, ja sam onda razvijala, kad sam ja vidjela šta sam uradila sa mnom, šta se onda desilo. I svega toga što sam ja spoznala, osjetila, ukapirala, sve to zajedno, znači postala sam druga osoba, postala sam ta ljubav i mnogi me zovu ljubav. Ne znam da ste čuli za Luizu Hay kad kažu, ja sam srpska Luiza Hay. Neki ljudi to tako kažu, tako vide tu ljubav. Ta žena isto nosi tu ljubav u sebi, ako je prošla kroz mnoge poteškoće. I kad sam ja to osjećajući u sebi razmatrala, ja sam sebi pomogla. Nema, otišla kod lekara i oni ne znaju šta se desilo. Oni su mene operisali da dokažu da nešto ima, ali nisu mogli ni to da mi dokažu. Na operaciju su me navukli, nagovorili, jer su mi željeli dobro, i oni su bili ubeđeni kad me operišu da možda nešto nađu pa da mi ostrane opet, da mi učine dobro. Međutim, ja sam znala da nema šta da mi nađu iz ovog stanja. Samo oni nisu mogli ljudi da shvate da jedna osoba odande je ono tamo. Kako im pomagate na ljude, to na dalečina? Kada sam, znači, počela da više to analiziram, sam rekla, aha, pa ovo može i na druge, možda da pomognem. To što radim sa mnom, ajde da probam. Kako sam probala, tako se dešavala isceljenja kod drugih ljudi. Imate li povratne informacije koliko ljudi se izlečili? Ja nisam brojala. Ja sam neko ko mi ne znači taj broj. Ljudi svedoče. Ljudi koji me poznaju, koji, evo, kao i žena koja je preporučila, na razne načine. Znači, čak je bilo da sam ljudima pomogla da se nose sa situacijom, jer nisu bili dovoljno moćni da se isceli kompletno. Kako to radite? Sa savjetima, meditacijom, kako? Znači, sve koristim što sam do sad upoznala. I meditaciju i te seanse koje se razvila, kako sam ja sa sobom uradila, znači kombinujem. I onda sam na kraju videla sam na televiziji pre 2011. Vidim čoveka koji radi rukama to što ja radim, osjećam i ja njega razumem, ja znam što on radi. Moj muž me pitao, ljudi su me pitali, jer ja sam rekla ja imam moć. Onda su meni pitali pa šta je to, kako ti misliš da imaš moć? Ja još nisam znala da objasnim, danas znam da objasnim. Jer sam radila na tome, onda nisam znala. Ali ja sam osjećala, to je, ima i to svi ljudi imaju, samo što se upravo kod sebe ja sam toliko probudila da iz tog buđenja, znači te moći, kad kažem moć, to nije sila, to nije nasilje, znači, ili možemo kažemo sila, ali ona dobra sila. Mi možemo na razne načine, tačno, i onda su, znači, sve više sam ušla u to kako i na druge to da prenesem. Ja ne moram uopšte da budem sa osobom u istoj sobi, kao što znate, žena u Beogradu, ja u Švajcarskoj. Ona govori, ja sam nju videla kad je bila u lošem stanju, kad je mislila da više nema rešenje i videla sam je nedavno i to sa perikom na glavi jer ona je primala i terapije. Žena još nema kosu, ali ona meni lepše izgleda sada, mnogo, ne samo meni, mislim da i vama, vi ste je videli, ne znam ko je video.
I ona sama govori, znači ja nemam šta da pričam, ljudi trebaju sami da pričaju, zbog čega, ne trebaju da se stide kroz to što prolaze, nije bitno stanje kakvo je bilo, jako je bitno svako ko ima rezultata da izađe i da kaže da eto ima nešto, a to je u stvari sve ta energija koja se skuplja, znači koncentrično na jedno mesto više, ili se, možemo da kažemo, skuplja, odnosno možemo da kažemo i da se budi. Jer ona, pazite koliko smo mi ljudi moćni, ja ne znam koliko vi meni verujete. Ali mi imamo toliko moć, mi to i radimo, mi učimo, upoznajemo se sa tom moći. Ja priznava li ova moć alternativната medicina? Rekonekcija je priznata, sve više i više lekara izučavaju, da. Еве, тука сте во Македонија сега во моментот, гостувате, предпоставувам, во Србија и во другите простори. Сте имали ли проблем или стравувате ли дека можеби ќе реагира лекарската фела, лекарската комора? Сте имали ли такви ситуации? Видите, лекари мене разумеju. Предпоставувам дека медицината не го признава овој начин. Призна? Не. Мени е прво мој лекар признал. Prvo je moj lekar, kada lekar proglasi osobu fenomenom, on priznaje dobro i oni bi htjeli da bude najbolje. Verujte mi da ni jedan lekar nije svesno namenski protiv. Ni jedan, znači možda bude samo nesvesno, a to nesvesno ima zašto, tu se onda radi, znači dubinski razmatra blokada i znači to je širok pojam. Ali ja sam držala, znači, predavanja medicinskim školama, doktorima, psiholozima, mislim, držala predavanja, znači ljudi su prisustvovali, prilazili su mi posle predavanja, čestitali. Сето ова го опишавте во вашата книга Пут саткан од светлости, како сам победила рак. И сега сте кај нас во Македонија, ќе бидете уште една недела. Имате предавања? Da, ja već nekoliko dana radim predavanja, gostujem na televizijama. Seansi imate? Imam i seansi, gledam da ne zatrpam sebe seansama, zato što još nisam naučila da se kloniram, da budem dve ja. Sve ima, znači, svoj vremenski... Da, znači, ako radim seansu ne mogu da držim predavanje. Jednostavno, sada sam odvojila period za predavanja. Večeras imam još jedno predavanje u Ability centru u Hristos Smirnovski 31, da, u Ability centru. Ja malo... Тука сте и викендот? Isto? U subotu od 12 časova do 19 imam ovaj seminar, odnosno kako mi to zovemo intenziv, u tom Ability centru. Postoji broj telefona, ako mogu da kažem, to je 075 455 951 i na taj telefon može da se zove, evo da pročitamo još jednom ovde, 075 455 951. I tu može da se rezerviše za sigurnost, ne znam koliko mesta će biti i da li će zaista imati mesta za sve, pa ako se prijavi na vreme, za njega će se, znači, rezervisati mesto. Postoji mogućnost, znači, kompletno 4 tih intenziva, koji je, znači, sad u subotu, koji je 24. nedelja koji je 25. Onda ona tamo subota koja je 31. maj i nedelja 1. jun. Znači, sve ovo vreme samo ovde. Dobro, da kažeme дека сето ова се наплаќа, нели? Da, seminari se, odnosno intenzivi se naplaćuju i, znači, to je sve regularno sa Ability centrom. Radili smo nešto što neki su mi rekli da to nisam trebala da uradim, da toliko cenu odredim 50 € za sva 4 seminara. A neki su mi rekli bravo, čestitam, svaka čast da si provalila toliki put, da dođeš ovde i da si se odlučila, znači, da opet ljudima omogućiš da svako može da pristupi sa svojim novčanikom. I pošto sam ja u plusu, i ja gledam sve pozitivno i ja sam to svesno pozitivno tako i uradila i ja znam da je ova druga opcija upravo najbolja i da tako treba.
Mi svi znamo da, znači, svima treba i da pojedemo, da popijemo, da putujemo benzin, auto, gorivo, znači, ali sam gledala da na nivou toga bude da jednostavno može i da se pristupi, da se izabere, da ne bude ono ja bih, ali ja ne mogu da dam 500 eura, jel' tako? Jer znamo da ti seminari zavisi, idu i evo sad u Beogradu će biti neki seminari 1600, 1800 eura čujem. Ja sam gledala, znači zaista da bude ono kako najbolje. I da mi je prenesete pozitivna energija na uloget. Eto. Vi благодарам на разговорот. Hvala.